Kardong pini nang litum Ferangke abitung lumhang nang chuhang teng pen dak APHLC Central Committee amai phu amatang ahem amade sa hemalo nang litum ke bang pon nang litum dan hachurulo se prang sini limen ke Rajesh Tiso nili Central Committee long APHLC Central Committee long Vice President lapen pulang lige Rajan Timung Central Committee long Treasurer Pusik Lembong pini nang litum pham nang chu pha made nang litum long barat aphang isi hini alam litum party hoi pen ke tham ke pakliar ji asap ke paklar ji ning hang lam sipi nang tum phalo lamang la puhlo atumi jong social media la pen news channel local news channel lo an thailong lo Elvin Teron Akihai alang like CM BGP CM advisor pusipo si alang li kisiman alam kan ajha alam kan ninje ke ropondo jakas along jai kathar dodulo lapen alang li talks ta alang li Delhi andal lidulo ko selang da kini polasi made athe athe point do jakas alam ki thanang tung bangla hello aholo jakas koson si ki thulo Telangana afan ke hemprek ki pilo Karbi Anglong arat akar I article 244A autonomous state dang pipiloma laso pena joksi 2013 ningkana bangke Karbi Anglong arat hur paksi halaso hut Congress government la radatum chisonglo jasimena bangke kepang cheng bangke halasut youth congress de bijoy teron it is youth congress of president bongla nili halaso hut ke Karbi farmers association long general secretary claim bongla ajha gatum DC office atheng no council atheng no lo dharna dolo meplong lo protest bom lo nili tum ha government college pen munit kewan dak protest long cerap tu nai puge nili tum siwan hoda pa la so hut police ato tiar gas nang upload nang plung lo ajat lo hala so hut areng solo ke katong dik the tiar gas ke mong aduk do pik pik lo ajak atum pinang an pusi kat lo indang bom lo Karbing lo kan pi bangke ni sudah lo la pen aphi ke pang sam je phan ku pulo state government atum tripartite talks nang hang lo hala so hut Turun Gogoi chief minister la Turun Gogoi chief minister a mithanga residence long sinang hang lo hala so hut ni ta dun lo jakasa team organization da head doan atum aphanang hang lo so dun lo hala so hut Turun Gogoi kan ni ge thebe nang tum claim lo melo la ka do go we sita nilinon mage kaprek thang ang than thelo home secretary atum pen central home secretary atum pen nang ka pache tong je phan ni chingwai po la pen ni than po ko selang sa sunak kaprek chingki ola ma belo thithini jak lam chingki lo amasi hala sot ke chingwai bangla sin ton ko lo la pen aphi Delhi rong su pinang hang lo hala so hut ta jakas along ke claim asong japo organization ke claim la ka do go beli dar to man ke dak dun lo hala so hut ni da dun lo Delhi dun lo hala so arlo kaching wai a hol arlo ni dun de ni kan ni ga so an tan su ke ong dung to mar an tan do ong dung to mar lo dun lo hadak jaiga thari nuwer la ki talks long ki do gali jaiga thari nuwer la kaching wai bong kali haso jakas along ke claim a songja putuman ke duelo thek prong lo lage kadu be Karbing lo ra thek prong lo
haladak asoka hotel penang kibara video footage tu doang ngonda Karbing Long rat thekrong lake jaga thare nuget le tok long chingki na moi bugali te kopia posi da kamang hume lamang la hello komane BJP afan ke kroi organization da pupo jaga thar ke ijaka sa tok ke pijur bang posi puji ASDC atum punonta jaga thar ke jaka sa tok ke pajur bang posi puji Congress atum le punonta jaka sa tok ke pajur ke jaga thar puji non BJP alidar do an lening ye ta jai kathar ke jaka sa tos ta kapi juda banglo puse lam khan ko to cholo jai kathar tos do bomlo alang jakas pen aphi dudun delo tang de jakas along ke do asongja pu atum ke kuna lo de ke do bom jai kathar to dudun delo to cholo te jakas along ke do bom asongja po a chairman banglo kadu ko betula hala tum ke tos pa juji de ta choklo ke de chinki dam bomoy jakas ke pa juda jaga thar pu mari di jaga thar to dudun de lo de jaga thar do de ta jakas movement ke claim bom milu ke de kuch holo samri ke de la hello de theta na kar jugang tung magra hello jakas asongja po na jhatum nije bom la Congress, BJP, ASDC और जहाँ ऑर्गेनाइजेशन तो निजी बम लगा सोला जिया का थर के तो दो दे लो जक्कास अबू में न क्लेम बो मो तोस ता दम बो मो नि तुम दोरी दो मूवमेंट क्लेम रिपो नि तुम खांग उन्दे के लासी लासो लाम बांके रात तुम चीनी दाक जिया का थर ajoyni si jakas ta chingthur chot pusi che pangrong lo si nun aphi bang bom lo 24 plus organization along nitum lead lo separate electoral roll 24 plus 2016 pen separate electoral roll council long semarnaji 6 schedule aron pen halaso ahut 2016 aning kan pen 2019 ningkan ke tumang to nok 24 plus e jaga thar alang lita 24 plus long sidolo neta dilitum organization ahe tumanda 24 plus long sidolo lo 24 plus organization claim bom mahut si nilitum Karbi Anglong arat atok anu litum awareness damlo Karbi Anglong rana chini lo sik sidul pen kali pute itum rengre la pen itum unelo itum makhai la pen itum dong reach rai komode lo puge Karbi Anglong rat tuhan awareness bilo chini lo Karbi Anglong ikir lo la pen council long ta dilitum tok damlo CM tumen chingwai lo aning ke oy arat atum pinang ana ning ke oy aning ki pung aning ki duk hala sohut CM nang chingwai dum to meka ke pen obode council pen nang ke tet ke dilitum ning oy ning duk ke chiru charna pen council lang kong lo hala sohut Elvin Teron kopi lo puge la ke Elvin Teron nang ning je dun hala sohut la ke bahari drama se iklem lo bahari drama se iklem lo 2016 Council long separate voter list semarnang popo kangjang terang deputy chairman ke duahut alang sinang deng dulo rupsin ke ron dulo non ke alang lige MLA lo CM malo kopi po chokchi la nang tung ke claim chokchi sik shidula ron pen dam dila kopi po alang le hasot nang do jo kente Elvin Teron kona lo hasu kat juga Karbi Anglong ben dong alang ko ang tan tum dukok ma mante hem tong du joy ma alang ni hala so pen objection nang pidun me lage chok chipu objection nang pidun me ke Elvin Teron ko pe polo du joy ke akali le dili tong la da councilor leng ningo ning du gari soi jang tuma kong long ka chiru ka chada drama si ekle bu na pudu
lahelo Elvin Tron dak chok che puni ki jong kamang tung bang ke drama ke claim ke lagi Elvin Tron se drama ke claim 2012 Carbing Long Thomas Council election ahur halo sot ke ASDC le pen papa apulo papa pe tholo papa pe sit ner kep hailo kap nili pe da hailo kaprek ninga be lablo sita pinanga na tum bang ke hailo bang ner ke papa pe hailo Elvin Tron na ke hai gelang li amri pen tholo alang li ke papa ASDC long ra chimlo Elvin Tron ke kili na malola Elvin Tron la chimlo ASDC huta chimlo papa huta lang sa chimlo kopi polo lang si parem dit ke uphi maslai si gaya sud congress uphi maslai phat chior de lu bonde lage te la alang li ke Karbiang long rat akar I ke hemprek lapet article 244A lapen ke papa lake rat atum si ke parjapot itum hemprek lapen la bangso kadu gobe ekor pak pachunang pu la bangso sentiment pe si rat ke thora so Elvin Tron ko pi poche parende alang ji paha ninge lake rat long isi drama ke claim lage Elvin Tron lage drama ke claim si parende lage thek prong lage Elvin Tron hai masudika si pahe lasi alang li jai gathar pansi agent pumadi kichi agent pumadi agent galang lilu laso papa regional party mo nang tang det po nang the det po lasi la tumhan parem ni ke ni ta inu lo polang sacrifice lo su la si parem delu gende papa rem delu halo so la hello Elvin Tron ke the tani chok chege lasi no nalang li Karbiang long rat phan pachini na po sikshidul workshop ki bi lata IPHLC leader tum hanalang hang hige alang na hang bi ahok pera bage etat la bang ni tum patin delo na hang hedera choklo alang tumai padar tum sikshidul ke alam ke rat phan ke thana prang loge lai silo isi mang le lo alang polo 1969 ninkan ke thetan sikshidul debate lo busalang ipumati debate lo halaswa debate ke alang pu bang ke article 244A lapen ke sikshidul article 244A aphan abang ke rat phan chong thu delo pulo api sikshidul bang si nang po lapen sikshidul lo pimala so teng si dupu pusi alang lihadak YouTube long alang ke nije do to cholo te sikshidul la jodi pe si 1969 pe non 2024 ke la so sikshidul la jodi pe si kalbia anglong la pen kalbing anglong arat mi kereng no mati ho la pen alang li si nije dola sikshidul long lip pudi sikshidul long lip pu kininje jaga thar lake kiche agent ma puda lang hada pudu sikshidul long lip pu ki potum an song sikshidul long lip pu kaninje tuma lake kiche agent ma puda lang ninje tu lai silo lake atumi ke niya lang de ani si aprang ke niya lang bang la hello ala hala Karbiang long life channel lo kaninje hala da kaninje la solo Khasi Hills Autonomous District Council Garo Hills District Autonomous Council lapen Jantia Hills District Autonomous Council la anda bang amithang customary law aron pesi bang chi semarlo lapen hala da ateng bang chi claim long ko mekalo lapen hada koda tum bang revenue ta chiklo 3 crore 4 crore da long lo posialang da kaniji to choklo ta mission lo lapen council lam da lang pinpulo council long ta non aki hai tuliram rohang asang hola pusi claim bom lo pulo alang la sono ninjilo lasi alang isi ka niya da dola sikshidul handbrake long liya ko ke non ko sikshidul ike itum Karbi lapen ilong so phanang ke rai
labang suaron pasti itum 6 schedule bang pantang nang po walang kan ninje tu lagi ninje be kala Elvin teron ninje be lasi alang kan ninje uta futa hako atumi kan ninje abang ke 6 schedule long lead pukan ninje tum ani lagi kecil asu betul po Kecil so jen. kisce asu ijen modalang lasi alang li rada phan constitutional lam thanji pute clark dak man thanu lapen isi dula debate ke bangwe lake drama son buslang pumati di debate logo ni ke dang chiklang kle lake drama son jo deklam kle pu athe nitum phat kumalo na kangsai pu busi pumati Elvin teron alam the lapen jai kathar alam the phan kumalo kangsai pu lake hat del hipen bangwe lo oh chief minister prime minister home minister bangwe lo logi lada kami thang khe phan ami thang along ria phan komat kening je bang se ho lapen constitution ateng pen komat si ho kening je khai lapen long ri phan ka ching hon lam the kening je thip halage rat sing sai pu di lage rat sing sai pu lage Elvin teron ami thang ching sai nam lo jai ni tum party APSC president jai ka thara ami thang ching sai nam lo lage rat sing sai pu lage te alang phan alang ku PC ni tum manang kang sai bang wi kemalang kang sai pu alam the ko song sa lang kan ji long po non ke alang li Delhi University long pol science kede pulo honors pulo political science hiri pulo sita non Karbiang long ta pol science honors ka por hi tum do pilo alang li sonda thak a political honors ka por hi tum do pilo no ge igudelo lasi komalo non ge 6 lam ka chi det po 6 la phar ke technically lagi Joni ke pori na taun alang li Karbiang long arat ake thek ave delo ne cholo pusala ke chima thang lo lam ge lasi lason la rad phan lang re boni Elvin teron kai rad phan nang li hogalam thano ahogalam le nije non ahogalam le japono la hello la pendula MOU kacetok MOU kacetok 1995 1st April halage Karbiang long lapen NCLs arat akar ige ahok tak ke MOU ke kali lake hemprek article 244 is nahi pu SJ moment ho te kopie posia lang li halasot MOU posan rolo MOU kopie posi ke pasan rong lo ko bada bidilo Elvin teron bidi lagi BJP CM advisor Elvin teron BDC 1995 1st April MOU ke pasan ke lake Elvin teron bidi lage jongno ko gi lage la hello lasi komatsia agent lo pute lake government agent Karbiang long rat phan paching thu the na la pen ke regional political party phan ka ta ber thip nang pu la bangso bidi kiri ke lake Elvin teron hello lasi ratum la bang chi nei la pen ke lang li ni la handbrake ke 6 schedule ke lapen ke handbrake ke nane 6 schedule si nahi pusi APSLC party tungke rong thana bomlo dingkan trok lo lage thang jokta langule ba welu ani khang ni than lo alang lita chok chi delu lagi nang tum la solo la pulo puke media long wang bi hala suhut ku people lo ke wang ge lasi nitum APSLC political party pen ke nitum ke 6 schedule ada chok ke nitum bupe 6 schedule ada chok lo nitum bupe APSLC party ke saying 21 January 2019 ading kan pe nitum slogan ke hang handbrake long ni nitum sang se lapen 6 schedule pangtang nang lapen council long 6 schedule implement ji poke nitum ke la slogan ke nitum lagi cheng slogan Elvin teron la nu bren ma kona lo so da lang do nangar ju nong len ba lasi
6 schedule ke lake council on kachari ji a roncho lage council puta lage assembly ke lumati secretary office ke lumati lage itsi a council on secretary office lo lage state a secretary office ke lo lage Erwindron chini ni den mala sola lasi hemprek ke nang po hemprek long le ako itum karbie khaila pen inglong so khai virdet na virdet po long le phelang len right anda bang nang thila po voting right anda bang no nang thila si council long ie nang je plang lo MBC nang je plang lo chairman nang je plang lo lasi la bage chok che lo itum khai virdet po si itum 6 schedule ar hon pele che protect nang usi nilitum ke che songbom lo Guwahati High Court a case pilo High Court a verdict nang pilo je council ong chikloyon drop aron semano chiklon drop ambong ben council of han hukum pilo te kopia pot piniar niata karbing autonomous council atu labang so aron semar midelo jong si 6 schedule aron ke thang nagali lage pulte कोर्ट तुम केस की पीछे और निपेंसी नंग देंगे दे जी tapi di ke 6 schedule ke lage intang rak bino aposi koda tumta labang so case halo so amikan benang deng delo lapen wardi kana pidalo cholo CM tuliram rong hang atum pulo nitum ke dak pen lo elo pulo ha dak sidulo governor secretary phat governor long nitum chingwai dong lo governor secretary aphan hang lo governor bang hada ke nitum long nang lilang ko kodan dia file papa tuelo laso file ki pari ji ko malo ja kong do karbing long ben bang pli mele do la bang pli mele tum hada Guwahati secretariat office long luda mune ma assembly long la tum la so a file ko na lo implement nang ko pula tum ninje thek khedet ma man ninje tong kanije ka he ma lasi APHLC a phat kalili kalang lang nang ki bok hedi la ke sop la ke angkur ga lam sa de lo non nitum APHLC a party pen ke dam tang BJP a election ke dam tang MP election ho MP election ho nitum APHLC pen chedan lo nitum constituency sir kep karbeng lo na haidel constituency sir kep na haidelo di mahaso pen isina hailo kep na hailo la long sir kep na hai pen posi non BJP atum do thek the sang thek the alang tum 6 schedule a workshop lapen awareness kibi 1952-51 district council ke long pen peneng 2024 an ke ningkan proxy ke pra hini atan play galu rada tumhan arjuno lapen rada tumda munthi tha komada political party council long kangni koso period party tumsi 6 schedule awareness ki bilo 6 schedule alam murad phan ke thalo laso are court lang tha rada tumta theklong le lagi theklong le lasi non nili tu APHL se party pen 6 schedule othiblo council long 6 schedule ron pen claim nang ji 6 schedule ateng pen that long le apota anta council are deng sidonang ji long le anta councilor deng sidonang ji bang aphan pilong le la soa ron ke semar pamikanang po la bang so ke claim pen posi pini BJP atum aning ki jangji itu lo bang so a movement la so 6 schedule movement la pen autonomous state movement claim bom pen posi lang tu aning ki jangji la si pini nilito APHL se party lake rata party pinang posi Elvin Terona ke hai alangli Hexer reset council la advisor
CM advisor ada ka ceplang lo pupen alang li kalili kalang lang alang kan nije bangke chokche pusidi pudam nang kopo non 2026 ke MLA election lo la so MLA election lo alang amri a constituency pen nai BJP pen tiket ke chuhang lunji labang so akamatha pendong APHLC fan ke integrat lo de la ta matha me milo hai sita la bangalang li ning alam lo lang thurni thurun dege wa phisita non rada tu khei la pen longri kisung alam chini pa makeup pen kithurahut alang rat phan aning pa bob ke Elvin Teron chokchi lailo ni lipu ang tung bage la sinon kibang jilang anda nilitum APHLC party pen ke arjap thipo la pen ke Sikh schedule ateng pen council long aron semarsi keche ke be tuma phan long le pilong le datang po keche tuma phan election of vote pajok long le datang po council election la pen paper beha ke claim pen danglok jakong la pen council pen kipi uno sakuri aboreng awar sai adda council pen CP nang po labang so ron bang semarnang ji po bang kani tumke claim thipo la pen nije thipo la hello rara phan ke than la ke that tap kali lagi a constitution ateng besi tu ke than constitution long gupi ba ke to la so teng si dili tumke rara phan ke than Karbi Anglong a district ar loke pontiat ke nanglut un lada ke di Sikh schedule a district pina ke pontiat nanglut un dake puke Assam pontiat lo along si tok dak lo lagi be Sikh schedule ar loke lutabun elo dake Assam a pontiat a tum hada ka bang system a district a teng loke dake dake pai un puk le Sikh schedule ar loke lude puk dak tok dak loke yo dak pilo tok ke ho it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under the sixth schedule of the constitutions of India. Pusita keto six lasi laso sixth schedule ar lo ke luru de pukedak tok daglu Elvin Teron la thelong de mo Elvin Teron laso kitab chenam tho la lo kitab ho alang ke sixth schedule ya kinang avelo nong hemprek nang po pukedi nitong sixth schedule nangi hemprek nangi karbia khela pening long khavir de na lasila so hemprek long le prang ke protect nangi tum constitution na teng pen pusi nili tum ke rara phan ke thang lage ke ni tum ke chubai gali daga tok da lage de ho Elvin Teron laso kitab pori de ho jong sila chok che purote ni ke case pide Elvin Teron case pide la chok che puro case pide la pen autonomous sixth schedule ke nang nelo itum ke nang nelo Karbi Anglong arat Karbi Anglong Karbi la pen ilong sorat nang nelo pura pina pen Elvin Teron ninje no to ninje dango itum nang nelo de sixth schedule ke pura ninje dango la nang nelo ma nangji la so lam ke ran lang pangsa na kali bola di Elvin Teron na bhan rat lang pangsa na nang li bhan rat lang pangsa na sixth schedule nang ji ma nang ne sixth schedule la ke nang do ma ve sixth schedule la constitutional long toklo paragraph 20 ili tum ke handbrake le long lok pusita ili tum sixth schedule ke warnu Meghalaya state long lok lo Jaintia district autonomous council Garo Hills district autonomous council Kethoma autonomous district council lo hada te war philu mate ihuri si ki pudula BJP la pen Elvin Teron tunde haladak Meghalaya autonomous district council long ne ke bang ke che tum hadak election thud long ke pola mar long ne ताकि निजे वे देख एल्विन तरोन से निजे दे लगे अलास BJP या CM एल्विन तरोन है लासी नहीं लो
itung karbinglong lo ta thulongji ki thulongji kopia hut kosodok ki thubul lage ki thulongi ge lake constitution me si lage thulongi constitution long tok lo 19 karbinglong district council long le prang pen karbinglong alo ke dutung ke ajatar dak arai dulu mo lo kasimar hut councilor ron kasimar hut ke pathulong ki ta etu meaning ha pathulong le ta etu meaning ha lage kita haladak Meghalaya government ato bang hala soa ron kasimar hut ke bang pathulong ron bikolo haladak kona ningkan ben hada ke dubari mutum bang ke pathulong ron bikolo itung karbinglong la soron semana kok tahai pa semana kok ji bihari bengali ato Nepali ato mang tan pen ha ke bang atum ta aprang ben ke bang atum han ke ladak itum vuta pajok long nangkok tahai council election district council long le prang pen ke bang atum han ki la solam clear nahi kopia polo la solam pa clear de ke alvintro la si non itum obe ke mi atum phat kalili kalang lang alam lain than bang itum nang kroi krilu lagi la pen angli nuwek si constitution ron thek chot bu chi mathari pini हजार लाख BA के पास MA के पास डॉक्टर इंजीनियर लापेन पोल्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पढ़ी तुम दोपिक नो लाहाय तुम पढ़ी थे कहते मा लासी नांगलीलाम थे कॉपी मकनिंग जे लाके रात तुम नहीं साइ बोमलो लासी नांगली में थांग पॉलिटिकल याले अफान लोंग चोट अंता चौक पुकसे बथा के APSL से अफान कालिली कलांग लांगलाम नार बोंगलांग ने लापेन APSL से पार्टी पे निलितो constitution alam rada phan hok alam ke than long ke nali kali legal lang lang pamimi po alam ke rada phan pamang hunung ni lahelo